murakoze cyane, tubahaye ikaze kandi turabashuhuje. Twari duherukanye kera, abo tutabanye hano muri veye, twishimiye kubana namwe. Reverend Gentil turakwakiriye, narinzi kuri kure, mani gweze umushe kuri hano mwiki, mwakoze cyane. Reverend Bana nayo wakoze cyane, wagumye ko hatubera. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ibice 5 n'umurongo wa 20. Abefeso ibice 5 umurongo wa 20. Tuganire no jambo mwanya mutoya. Wahabonye nadufashe gusoma. Ariko kandi ikindi ntekereza, nubwo twari kuza kare, uno mwanya twari guhaguruka uno mwanya. Twagumye kubura gusa ariko uno mwanya neza. None se kuturashoje gitaramo. Neza ucya turatange. Guys, ibice 5 umurongo wa 20 Abefeso. Dusome mu izina rya Yesu. Harabango muje mushima Imana Data wa twese. Muje mushima Imana Data wa twese. Kubw'ibintu byose. Kubw'ibintu byose. Mwishimira izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hepfo. Komeza urangiza. Kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Amen. Amen. Ijambo ryo nateguye iki cyumweru cyose gishize, iki gitabo cy'Abefeso mpanga isoma. Kirimwe amakuru y'Ikanisa kandi kirimwe amakuru y'imbaraga akomeye cyane. Yarababwiye ngo nuko namwe yarabasuye ngo bari bapfuye basize ibyaha n'ibicumuro mwakoze. Imana ngo ituzurira ibintu bibiri by'ingenzi. Icyambere, Imana yaratuzuye kugira ngo mu kubaho kwacu kose ngo tube mu buzima bw'Imana Imana icubahiro. Niyo tatumye Imana ituzura. Haleluya. Icya kabiri, Imana yaratuzuye kugira ngo iteka ryose ubuzima bwacu ngo tube mu buzima buhora bushima. Abantu badafite ibyo bintu bibiri cyangwa batazirikana ibyo bahora mu ntege gusa. Tibazi icyo Kanisa rivuze, tibazi gukorera Imana icyo ari cyo, tibazi kuririmba icyo ari cyo. Ibintu byose basaba bikora ariko batabizi. Iyo bakora badafite intego yo guha Imana icubahiro, ibindi byose bakora babikora bihimbaza. Ni zero. Iyo abantu bakora mu buzima batagamije gushima ku byo Imana yakoze mu buzima bwabo, ibindi byose bakora tibabizi. Tumuzamure cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ibyo bintu bibiri biza bitera imbaraga ababizi. Kuko gushima tikubamwe ibintu byinshi. Gushima kubamwe ibintu bibiri ariko bikubiyemo byose. Gushima bigizwe n'ibintu bibiri ariko biremereye, bifite ubuzima bwose bw'Ikanisa, bifite ubuzima bwose bw'umuntu atekereza. Tumuze cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Izo nkingi zibiri zigize gushima. Icyambere ni ukuvuga ubwenge, ni ukuvuga pana gukonkoboka amagambo y'ubupfungo wa mukonkoboka. Hari umuntu umwe nigeze kumva ngo aravuga ngo agiye kuvuga ubutumwa ngo abantu ngo nibashaka basohoke. Ni igifu. Uwo muntu ni igifu. Paulo yaravuze ngo twebweho ngo tuzatubahendahendera muri Kristo Yesu. Nubona umuntu agiye gusohoka, nushaka uzamuhendahenda umubwire ko nimusohoka umuheze kilo cy'isukari. Ariko yemera gume hano. Ngo agiye kuvuga ngo abantu ngo nibashaka basohoke. Dawudi arabivuga, aravuga ngo arashima Imana ngo kubera ko yamuhaye ubwenge ngo burutu bw'abanzi be. Abanzi bacu nta bwenge bagira. Ni ibifu. Kuko umuntu udashima ni igifu. Kandi umuntu utazushima
muzabana utaramumenya, numara kumumenya wamumureka. Aho turabahanguye. Kandi umuntu udashima nasanze gusa ari w'Imana izita, habe n'Imana izimureka ikamuta, kuko Imana ntizi ibana n'abantu b'ibipfu. Nimwanga ubwenge, nimureka ubwenge nzabata. Kandi ubwenge buba mu gushima Imana. Kandi gushima Imana biba mu bwenge bwo kuvuga. Uwagase mu iteraniro mu ruhame rw'abantu, zaba ari indirimbo turirimba mu bantu cyangwa se imbere y'Imana, zigomba kuba zifite icyo zisobanura gituma Imana ivuga ngo kubera ko muririmbye, muraririmbye munkoze ku mutima, ndabashimiye. Apana gushimira Imana twobikora, tuzadushimira Imana nayo ishimi igikorwa dukoze. Niko kuramya. Dushobora kwishima tukayishimira ariko yikatugaya, ariko dufashe umwanya wo kwishima nayo igashima kubw'igikorwa dukoze. Kora ukidari. Turakurindiriye amasahezeyo, zanana imbaraga zawe wino uduhembure. Turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo, turakurindiriye amasahezeyo. Haleluya! Ayibazwe Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti. Tugomba gushima Imana, Imana nayo ikadushima, ikavuga ngo igiterane mukoze ndagishimye. Imana ntivuge ngo indirimbo n'urusaku, ntivuge ko igaya ibyo twadukora. Imana igomba kubishima. Imana yigeze gushima Nowa, iravuga ngo misi yose ngo irashima imirimo ya Nowa n'ibikorwa bye. Habe na Yobu yabwiye Satani, wese wabonye umukiranutsi wanje Yobu. Yobu yari mu bikorwa bituma Imana umushima. Gushima no kuvuga ubwenge. Ikintu kibanga udashima mu ruhame, tugahaguruke mu iteraniro uvuge ngo Imana yakoze, ngo neje na madamu tubizi none ngo bandi ni mukoma amashi, muzamwihorere. Nta bwenge aba yavuganye, ntaba yavuganye ubwenge. Ngo nukuri ngo ikintu ngo Imana yakoze, ngo barunaka ngo dukunze kugendana, ngo nibo bakize, ngo none ngo za haleluya 8 n'igisirimba kimwe, ngo abandi ni mukoma amashi, baza bakureka. Tuba wafuza ubwenge mu iteraniro. Umva rero cy'ubwenge buza buvuga icyo Imana yakoze. Wamara kuvuga icyo Imana yakoze, abandi muri kumwe bagafatanya nawe gushima Imana. Ariko ikibanga ni icyanyiriye. Kandi naratangaye na Zaburi. Iyi Zaburi yuzuye amashimwe gusa. Haba Zaburi zo kuririmbira mu nzu, mu rugo. Utuzana hano mu ikanisa, uzanyana mu ikanisa uri sambuye. Ariko mu rugo izayubaka urugo. Muzasome Zaburi muzabyumva. Hakaba izindi Zaburi zo gusomera hano hanze ku makurusede, utuzana hano kuri paruwasi. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Ni ibintu bivugitse bituma n'undi wese wihebye, n'undi afite icyo Imana yakoze ariko atarabishimye, mbese ubukanguye undi muntu. Iyo dushima Imana mu ruhame mu iteraniro, ni ukubwira abandi basinziriye gufatanya nawe gushyira n'izina ry'Imana hejuru. Nicyo gusa, nicyo amashimwe yabera abereyeho mu ruhame. Icya kabiri, inkingi ya kabiri ni ugutanga isadaka.
ni ugutanga ku byo ufite utunze. Nizo nkingi zibiri zigize gushima. Iyo ukoze imwe wirengagije indi, ni ukuri tuba uri mu mwuzuro w'ubwenge. Abantu bagira ubwenge azavuga ijambo, iyo ateruye ijambo ryo gushima azavuga ngo aka kabindi k'inzoga cyangwa k'isukari, kubera ko ari mu ikanisa ni kilo cy'isukari, ariko kiba cyuzuye gushima. Imana tekeneye ko dukora byinshi birenze, ni bike ku byo yaduhaye, ariko tuvuga ngo warakoze Mana, bwira ituro ry'ishimwe. Kuko abantu benshi baza bakwepa gushima. N'uwatekereje ko abishoboye yafashirizwa muri ward akaja gutanga isadaka muri convenant, kujya no gukwepa isadaka izitangirwa aho wafashirijwe. Icyo nacyo mukimenye kugira ngo muzagire umugisha w'Imana. Umunsi umwe Yakobo yaraye ku musozi, aravuga ngo arebesheje Imana amaso ntiyapfa, ngo ni umunsi Imana yakinguye ijuru, ngo abona marayika amanuka, aramanuka, ngo abona abandi basamuka, ngo ijuru rirakinguka. Yatanga isadaka, yamavuga ngo nukuri hano, ngo naharaye ntahaza ariko ni mwirembo ry'ijuru. Nufashirizwa hano isadaka ukaja kwitanga iwanyu, cyangwa ukaja kwitanga handi, ni ugukwepa. Nta mbaraga ziba zirimo muco wakoze nubwo uba wagikoze. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Mushima Imana kubw'ibintu byose. Paulo abwira Abatesalonike aravuga ngo musenge ubudasiba, ariko ngo mubibaho byose ngo muze muhora mushima kuko ari Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Nicyo twaremewe gushima. Iyo tugeze mu mwanya wo kuririmba n'ukwigaragambya, ubundi abera iyo bageze mu gihe cyo kuririmba niko kubyina intsinzi y'icyakozwe. Nigeze mbabwira dutaramye hano baza, umuntu wese ukishijwe iyo Imana ishaka kumunezeza mu muhamagaro izimuheza indirimbo, izimuha zaburi. Kuko iyo udafite zaburi mu mutima tiwozamuka imisozi ibiri, n'umwe ukamunanirwa. Tumuze icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Yashize indirimbo z'amashimwe mu mutima wanje, zaririmba insinzi. Yashize indirimbo z'amashimwe mu mutima wanje, zaririmba insinzi. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Imana izitanga zaburi, izitanga indirimbo ituma umuntu wese agira indirimbo y'amashimwe mu mutima, imuhesha morale yo gukora umurimo w'Imana umuri imbere. Kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Ni ubuzima bwo gushima. Bari abakozi b'Imana bose bakoreye Imana bose, umugabo umwe gusa winjiye mu nzira, abandi bakaza bakora ibikorwa biremereye ariko bari nk'inyuma y'umurongo w'inzira. Bara bose b'ibikupe, bara bose bakomeye. Dawudi niwe wagaragaje ko gushakisha yama yitibukamwo guke. Imana yabivuga ngo kuva mbayeho guke, ngo niho nkibona umuntu ufite umutima, ngo yaratibutse mu nzira Imana yaremeye abantu. Niwo guke wari uyigezemo guke. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Iyo tubaye imbere y'Imana twuzuye amashimwe, umva ikintu Imana izikora. Nishaka zosorezaho bibiri gusa. Icyambere Imana izikora iyo tubaye mu bihe byo kuramya no guhimbaza Imana, iziduheza amaboko, iziduha imbaraga zo gukora ibyatunaniye. Iki cyo nimushaka mucyakira. Iyo tubaye imbere y'Imana tukayishima, izisubira ikadutiza imbaraga n'amaboko adushoboza gukora ibinaniranye. Icya kabiri Imana izikora, abanzi bacu bazasubiranamo. Barya abantu boka turwanyije mu murimo baza barwaniririye bonyine bakakugeraho, imbaraga zabashize ukabatuza gusa bakihana. Niko kazi gusuza ukora.
baza bakugeraho bacogoye. Iyo tubaye imbere y'Imana tuyishima, baza baje kukurwanya, batarakugeraho bakarwana bonyine, bakakugeraho imbaraga zabo zashize, ukabatuza gusa bakizera Yesu. Tumweze cyoro Yesu w'i Nazareti. Haleluya, ahimbazwe Yesu. Se mwari mwabyinnye igisirimbo, mwabyinnye igisirimbo, gicurange tukibyina. Iyo nsanga mwakibyinnye sinari kukibyina, ndiko ndanga gukora ibyo mwakoze mbere. Gicurange, gicurange. Israheli inaniwe gushima Imana, ngo bagize intege zo gushima, ngo bagira ubukene, ngo buruhe bugera ku Mana. Imana irarakara ikoresha umuhanuzi Marake gutongana. Ni Imana yakoresheje gutongana. Marake ganono hiwe yamatangira gutonganya abantu ariko Imana yamubwiye ngo nicyo gutumuza mwambara ng'imbeho ntishire, ngo mwafata utwo mwabonye mwashira mu mufuko, ngo mugasanga ngo twanyereye, ngo mwashira mu mufuko utobotse yamazimwe yose. Kujya n'Imana ari kwizimura, ngo byatewe n'ikintu kimwe gusa, ngo n'intege nke zabari mu kanisa, ngo bananiwe gushima. Abakozi barivumbura barigendera. Tureke bijya byacu z'ubuturage bukituba mu mitwe, dutarama hano tukagira ngo turi mu Kajembwe, turi Nairobi. Uzi ko hari umuntu utaramira no gidurayi nk'umuntu uri mu Kajembwe. Ibyo navyo muzabyibagirwa. Ni ibintu bitandukanye cyane. Abantu bakigira mind zo kuvuga ngo umukozi mu kanisa ngo nugukorera Imana yo bahadahembwa, n'ubujiji. Aba bakozi b'Imana bose muri Bibiliya nta muntu utarahembwa, n'utarahembwa Imana yaratonganye mu ijuru. Bisa bitera Imana gutongana, kandi ngo bigatuma n'abantu bagira intege nke. Habe n'abaririmbyi tuzatunanirwa guheza amafaranga, abandi bafite ubushobozi babatwara tukagira ngo baraguye. Ni mind zikiri hasi cyane, sukugo mubuza babahemba ariko murabibereye. Nimushaka mukomere Imana amashi. Ariko titugumuye abagenda. Icyo tusaba gusa nuko twe tugomba kubimenya, tukamenya uburyo bwo gushima Imana, abadukoreramo twebwe tukabahemba, tukabagumana. Ukorera Imana ahembwa se nukunanirwa? Dawudi amaze kumenya kuramya no guhimbaza Imana, yafasha abayumbe bo mu kanisa n'abaririmbyi n'abakozi, ibo bari bagira umushahara wa buri kwezi, kugira ngo bataja mu cyaro ikanisa rikagira integeke. Tumuzamure cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Mutegerezwa guhembwa, ariko muzahembwa twafatikanije namwe kumenya uburyo gukorera Imana bigira imbaraga. Tumweze cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Ahimbazwe Yesu. Amen. Ahimbazwe Yesu. Yesu ahuye n'ujya musore yaramubwiye ngo ibintu zose ndakwitegereje, sanga ibintu zose warabikoze kandi ubihagazemo neza, ariko kubwira kugira ngo ugere ku mwuzuro, kugera ku musozi w'Imana, fata ibyo ufite ubisangire n'abandi bantu.
fata ibyo ufite ubikore mu murimo w'Imana, icyo wifuza ugihabwe. Ngo nicyo kintu cyamumereye nabi. Abe natwe bene wacu ikintu kibamereye nabi kurenza ibindi, nubwo hari n'ibindi, ariko muri bimwe gukora bari mu kuzanga cyane. Sayamerera nabi. Hari umwe washimye zamubabwira yari yazindutse asanga mu ikanisa abandi bagumye gukora mu ikanisa, yamavuga ngo arashima ko yasanze mu ikanisa ngo fundraising yararangije ngo barakoze. Ngo nicyo ashimira gusa Imana, ngo nuko yaje ngo agasanga fundraising ngo iwabo yaratambutse. Ni ukuvuga ngo arashima Imana ko atakoze. Pawulo yabwiye Abatesalonika aravuga ngo udakora muri mwe ngo ntakarye. Ubundi umuntu uzijya atakoze kujya bayivza azaca kundaraza uko tugiye mu materaniro. Abantu bari kuba unana turegerege, mugende mukore no muzu y'Imana. Ni mwakira ijambo ry'Imana. Mimi nataka ushirika na wewe, yewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe.